reçu une délégation rwandaise ici. Umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari umeze neza. Yewe nigeze no kwakira itsinda ry'intumwa z'u Rwanda. Icyo gihe twaganiraga ku bibazo bya FDLR, barambwiye bati nyakubahwa perezida, mu by'ukuri FDLR yabaye umutwe usigayeho ku buryo budafite ingufu, ugizwe n'abantu batageze ku 2000 kandi batagifite ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Ariko ikitubabaje cyane ni uko iyo myumvire igenda ipfobya abantu mu magambo, aho bamwe batangira gusebya no guharabika abatutsi. Ndababwira nti ibyo biba mu bihugu byose. Igihugu cyacu kigizwe n'amoko arenga 450. Si ku batutsi b'abanyekongo bonyine habaho ikibazo, no ku bandi bibaho, kuko twabibonye vuba aha. Abanyakasayi bagiriwe ihohoterwa muri Katanga. Ibyo ntibituma Angola ifite n'abavuga ururimi rumwe nabo igaruka ngo ivuge uti tugiye muri Katanga kurengera abo baturage, ndetse n'andi moko afite ibibazo mu gihugu cyacu. Ariko ibihugu bihana imbibi natwe ntibyigera bigaruka ngo byivange mu bibazo byacu. Niyo mpamvu mvuga ko iyo mvugo yose ari ubupfapfa. Turi igihugu cyigenga, dufite ubushobozi bwo kurinda no kurengera abaturage bacu, kandi dushoboye kubacungira umutekano. Niyo mpamvu nshaka kongera gushimangira ko ndi umwe mu baperezida, niba ntari n'uwa mbere, wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wavuze ku mugaragaro ko Abanyamulenge ndetse n'abatutsi bose b'abanyekongo ari abenegihugu bacu buzuye. Ari Abanyamulenge bapfiriye kuri iri shyanga bagwa ku rugamba barwanira ibendera ryabo. Ndahagaze rero imvugo z'urwango, ivangura, izibasira abaturage kuko arizo zihawe urwuho ubutegetsi bw'igitugu n'ubugome nk'ubw'u Rwanda bwo kwivanga mu bibazo byacu. Ni nyuma y'ijambo rikomeye ryavuzwe na Perezida Thisekedi Chilombo, ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Yongeye kugaruka agaragaza ibimaze iminsi bivugwa ndetse n'ibimaze iminsi bigaragara, aho rero yagarutse ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cye. Agaragaza rero ibijyanye n'ibigaragara, ariko akomeza kugenda ashimangira amagambo bamwe bafata nkaho atari ukuri. Reka turebe page biri kugenda biba muri aka karere, tangure tubabwira ibiri kubera mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibiri kugenda bitegurwa. Biravugwa ko Burundi bwohereje abasirikare benshi mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro ni bibaye nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yasasiwe ibitenge n'abaturage ubwo yageraga i Bujumbura akubutse Addis Abeba muri Ethiopia. Uyu ni umugabo wakiriwe mu cyubahiro nyuma y'uko mu cyumweru gishize yahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mbere yo kugera i Bujumbura mu mihanda yo muri uyu mushya, abaturage baje kumwakira ari benshi nyuma y'ubukangurambaga bwakozwe n'inzego z'ubuyobozi. Uyu mugabo nyuma yo kugera mu Burundi yagaragaye ari kumwe n'umugore we bagenda basuza abaturage bari bahagaze mu nkengero z'imihanda. Nk'uko abigaragaza, bamwe mu baturage basasiye Perezida Ndayishimiye ibitenge kugira ngo abinyureho atambuka nk'ikimenyetso cyo kumushimira ku bw'inshingano aheruka guhabwa. Ndayishimiye wasimbuye Perezida Lorenzo wa Angola niwe Perezida wa mbere w'u Burundi wahawe inshingano yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu mwaka umwe agomba kumara ku buyobozi, u Burundi buhanzwe amaso kugira ngo buzakemure ibibazo byugarije umugabane birimo intambara zo mu bihugu nka Sudani na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibibazo by'iterabwoba byugarije agace ka Saheli nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibiro ni bikomeje kugenda biba kandi binakorwa mu gihe bivugwa ko imirwano ikomeye mu bice bitandukanye byo muri Sud Kivu iri guca ibintu ndetse yongeye kugera ku rundi rwego
twirwaneho yamaze kugaba ibitero bikomeye mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo isubize inyuma igisirikare cya leta gifatanya na wazalendo mu bice bitandukanye. Mu gihe kandi amakuru aragaragaza ko hari indege za FARDC zaba zamaze guhanurwa n'umutwe wa MRDP twirwaneho nk'uko amakuru dufite abigaragaza. Biravuga ko twirwaneho na M23 barashe drone 3 za FARDC, ndetse ibi bikaba byongeye guhindura isura y'urugamba, byongera gutuma ibintu bimera nabi. Amakuru dufite aravuga ko iyi mitwe rero yahanuye izi drone kuwa mbere, yahanuye drone 3 za kamikazi z'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko hari hashize iminsi 3 nta mirwano ikomeye ihuza impande zombi. Kuwa mbere imirwano yabereye mu gace ka Poezero muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agera ku itangazamakuru nuko mu masaha y'igicamunsi y'ihuriro ry'ingabo za leta rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi n'iza Tanzania na wazaniro n'abacancuro bagabye ibitero kuri twirwano isanzwe ifatanya nayo urugamba mu guhangana n'iri huriro. Iyi mirwano yabereye mu gace ka Poezero gusa birangira ingabo zo ku ruhande rwa leta zisubijwe inyuma FARDC n'abayifasha ku rugamba baje kwitabaza drone ntoya, birangira AFC MRDP twirwaneho bahanuye 3 nk'uko amakuru agera mu itangazamakuru abyemeza. Umuvugizi wa AFC M23 Laurence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwa X yashinje ingabo za leta kuba zikomeje kwica itegeko ryo guhagarika imirwano ku buryo bugaragara kandi bugambiriwe. Ibyo byashimangiwe ko bigaragaza gusuzugura amasezerano yasinywe agamije amahoro. Yunzemo ati ibi bikorwa by'ubuhubutsi ndetse n'ubugizi bwa nabi n'ubushotoranyi bukomeye kandi bubangamira imbaraga zose zikoreshwa mu rwego rwo kubungabunga bwo kugabanya ubushyamirane no kugera ku gisubizo cy'amahoro. Leta ya Kinshasa yagabye biriya bitero mu gihe yemeye kwizubahiriza agahenge kasabwe na Perezida John Lorenzo Angola. Na agahenge kazatangira kubahirizwa kuwa gatatu itariki ya 18 z'ukwezi kwa 2026. Andi makuru twamenye nuko kuwa gatatu w'icyumweru gishize hazamutse ingabo nyinshi zaturutse mu gihugu cy'u Burundi zije gutanga ubufasha bwo gufata komine Minembwe. Ni mu gihe ingabo nyinshi zo mu mutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda Perezida wa Kongo zamaze kuva ku mirongo y'urugamba zigahungira muri Karemi nk'uko amakuru dufite kugeza ubu abigaragaza. Ku mirongo y'imbere y'urugamba kandi biravugwa ko hakomeje kugenda hoherezwa abacancuro benshi, cyane cyane biganjemo abazajya bakora ibikorwa bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga ry'ubuyinga bwa none. Hagati aho kugeza ubu andi makuru akomeje kugenda agaragaza ko internet no guhamagarana byagarutse mu bice bigenzurwa na AFC M23 nkuko aya makuru ahara bigaragaza. Aho rero bivugwa ko mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru byongeye gusubira ku murongo nyuma y'ukwezi service zihagaritswe. Imiyoboro ya Airtel, Orange na Africa Seri yasubijweho mu ijoro ryo kuwa mbere ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2026. Biravugwa ko iyi miyoboro ya Vodacom ariyo gusa itarasubiraho nkuko amakuru aturuka mu bice bitandukanye bivuga. Imiyoboro ya telefone na internet yasubiyeho nyuma y'amasaha 28 guverinora ya Kivu y'Amajyaruguru binyuze kuri guverineri Musanga Erasto asezeranyije abaturage ko muri Kicanga ko imiyoboro y'itumanaho izasubizwaho vuba nkuko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Abayobozi ba AFC bashinje guverinoma ya Kinshasa kuba inyuma y'ihungabana ry'izi service. Iyi miyoboro yari imaze ukwezi ikuweho mu turere twa Masisi, Rucuro, Warikare tugenzurwa na AFC, bituma abaturage batabasha gutumanaho no kubona amafaranga yabo kuri M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, inguzanyo kuri telefoni ngendanwa, bikaba rero byaragiye byanga. Umuyobozi wa AFC aravuga ko abarimu batashoboye kubona umushahara wabo. Biravuga ko gusubizaho byagaruye uhumure mu baturage bari bamaze igihe kinini mu bibazo bikomeye. Roko Infoma ziratubwira ko ku mirongo imbere y'urugamba ho bihagaze muri ubu buryo. Agishobora kuba yatakaza bino bice by'ingenzi, kuko navuga ko bino bice by'ingenzi nibyo bice by'ingenzi muri Thisekedi nibwo amakuru nge nayamenye. Urumva rero niyo mpamvu habaye isibaniro no Poezero ni umutima ukomeye wo kuba bakwerekeza ibice byose, kandi mu mugambi wagutse aho kamatagaheze n'ikabura
noneho bazahita bakomeza bigira za Karemi na za Katanga. Niyo gahunda ihari, niyo gahunda babashije kuvumbura, niyo mpamvu mu Rwanda ikomeje kuba mibi. Noneho magingo aya habayeho kuva mu bice bigiye bitandukanye ku ihuriro rya PARDC. Ntabwo namenya ngo ese bagamije iki, kuko muri iki gitondo bazindutse bafata abasirikare babajyana imbaraga babaturutsa za Kiriba. Nimba atari ukujijisha, kuko abasirikare bari muri biriya bice bari bazanye ni benshi cyane. Ubwo bashaka ko bari kujijisha, njye niko wenda nabivuga, kugira ngo bagaragaze ko n'ubundi bari kuva muri biriya bice. Ariko abari kuvamo ni bande kugeza ubu? N'ubundi aba FARDC n'aba FDND, ariko urabona ko umubare wavuye za Kiriba ni muke, bitewe n'uko n'ubundi banganaga. Rero ubu tuvugana wenda tugendeye ku bice bigiye bigaragaramo nyine urusaku rw'imbunda. Noneho hari agace kandi uduce tundi turi kumvikanamo imbunda, nk'agace ka Mucokwa, hari ako bita Gitasha, hari ako bita Kwirumba, hari ako bita Ruhemba. Utu ni uduce natwo dusa nk'aho twegereye za Bidegu na za Karingi, aho ngaho hafi na za Irundu nyine. Urumva rero ni uburyo bwo kugira ngo barebe uburyo ki ko bakoresha imbaraga zikomeye cyane. Noneho hano rero hari ramforo yabaye muri za Remera. Ubona ko n'ubundi M23 dushaka kubaka Remera mu buryo bwose bushoboka, ku buryo n'ubundi hatagira ikintu kiba, kubera ko bigaragara ko hari uduce twagiye tugaragaza ingufu zisanzwe, cyane cyane nk'aha muri Sange navuga ko ariho hubatse tekinoloji, naho urabona ko habayeho gushyiraho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru. Urumva ko rero bisa nk'aho impande zose zikomeje guproteja ibirindiro byabo. Rero magingo impamvu wenda mvuga ko bishoboka ko bakomeje kuba wenda bashyira abasirikare muri biriya bice, biravugwa ko n'ubundi AFC ishobora guhita imanuka bidatinze bagakuramo Baraka, nk'uko hano mu Minembwe bamaze kumanuka cyane, bari hafi na za Ibugogo. Urumva rero ni ikintu gifite ubwo impande zombi, cyangwa ku ruhande rwa FARDC, bitewe n'uko umugambi wagutse uri kubagaragarira mu bice byose, kuko urabona ko AFC nayo yakomeje kwavansa ku rwego rwo hejuru. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu nakubwira ko ibi byose biri kuba biri guteza ikibazo ku baturage. Abaturage benshi bakomeje kugira ikibazo, ndetse mubwira yuko harimo abatangiye kuba bahunga bava mu bice bimwe na bimwe, kuko nko ku masaha y'ijoro hari abari batangiye kugira ubwoba bari mu mujyi wa Uvira, bitewe no kumva hari hirunze abasirikare benshi. Mu bigaragara rero urumva ko ibiramutse kuri ano masaha byo ni ibindi bindi. Isaha ku isaha nakubwira ko noneho ibintu byakaze ku rwego rwo hejuru. Yego. Ubwo rero icyo nakubwira wenda gisa nkaho gikaze, yego, kandi giteje kanduruvayi. Yego. ni uko ubu tuvugana hano hari ibikorwa bikomeye cyane, aho ubona ko noneho bari kwataka bazamuka nyine baturuka inyuma mu mashyamba ya Puwezeho, bagana nyine ku birindiro bya NDP twirwaneho. Ubona ko n'ubundi
mu kanya rwose biri buze kuba bibi kubera yuko ibitero byazindutse biturutse muri ano mashyamba n'ubundi, ariko ikibazo bafite ni uko habayeho kuba abasirikare bamwe batangiye kuvuga ngo ntabwo bari kuruhuka. Abo ku ruhe ruhande? Abo ku ba FDNB nicyo cyabayeho, bavuze ko bakeneye kuruhuka kugira ngo nyine imburwe. Ubwo urumva rero deployment wenda yakozwe, sinzi uzi ko babanza kubacishamo kuri mapu kugira ngo nyine bitaza kubagora. Yego, abanza kwiga mapu y'imiterere n'imimerere y'ahantu uko byagenda kose. Hari igihe ndi bukubwire ibyahindutse bitewe n'uko n'ubundi mbona urugamba rukomeje. yego, nuko rero situwasiyo imeze magingo aya, ndetse nkubwira yuko abakomando b'abahigu bari Uvira na Baraka, magingo aya bari kuvuga yuko n'ubundi bashobora kuba bakwerekeza mu Bukavu. yego, bakaba bakwerekeza Goma na Bunagana. Ibi ni ibintu biri kuvugwa kandi bishobora kubaho, kuko urabona ko bamaze kwikusanya. Ntabwo umuntu azi ngo barahava gute, barahagenda gute, kuko ni gahunda yabaye yemeza. Harimo n'abayobozi b'amasheferi nyine bababwira ati mwebwe icyo musigaye ni ukuyobora mureba umwanzi aho aturuka. yego, gahunda twe dufite ni iyo gukomeza twavansa, kuko nicyo cyatuzanye. Urumva wenda bashobora guca muri humye mu gihe wenda bari biteze ko ari agahenge, abantu ku ruhande bahanganye bakaba bati uko byagenda kose twe tugiye kuba dutegereje agahenge. Ubwo rero niba dutegereje agahenge, reka duhite dufata tubaca muri humye, dukora duhite tuzamuka twavansa. N'ubundi bihwanye n'uko Bukavu n'ubundi umutekano ari mukeya cyane cyane muri la parike ya Kabuzi-Byega, naho umutekano ntago ari mwiza, harumvikanamo izo ntambara nyine umusasu. Urumva rero ibintu muri Sud Kivu ntago byoroshye magingo aya, ntago wavuga ngo biri buze koroha. yego. Tugenda tugana ku musozo, muri Nord Kivu ho kugeza ubu bihagaze gute bwana Safari? Nord nakubwira ko mu duce n'ubundi twa Masisi naho imirwano irakomeye kandi irakomeje ku rwego rwo hejuru, kubera yuko hari ahantu havugwa amabuye y'agaciro hano hafi na za Ngungu. Bivugwa ko n'ubundi aba FDL aribo baza kuyacukura nyine, ariko bigaragara ko n'ubundi AFC ikomeje gukora akazi isa nk'ibapushinga, ndetse ikaba ikomeje kugenda igerageza buryo ki yabasubiza inyuma. Ubwo sinzi twajya na Rubero, kuko mubwira ko Rubero naho hakomeje kuba umutekano muke bitewe na IDF, ndetse hakaba hari umusirikare ukomeye wo mu gihugu cya Uganda wahuye na Charigwenza Jacques, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo wungirije igisirikare cya FARDC uri mu maoperasiyo yo muri biriya bice. yego, bivugwa ko n'ubundi AFC ishobora kuba nayo yagezeyo, ndetse ku ikubitiro akaba ari uduce bivugwa neza ko ishobora kuba yarafashe magingo aya, ariko ntabwo nahita ndesiza ngo mpite nkubwira ngo bimeze gute. Nanjye nta makuru nari natohoza y'umuntu uhaherereye, ati azambwira, ndetse avuga ko gahunda ihari yamaze kuvumbura n'ubundi
bagiye gukuramo bakafata tuno duce twose bakirukana inyeshyamba bose, ndetse n'iyi EDF yigize akaraha kagiye bakayipushinga muri biriya bice n'ubundi bya Rubero. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usyo ndetse abone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.